Kumaka. Wewe ndio kana ngoera kufolisia mahiga. Ena kabisa. Na hivi. Hii kana leo murali na harakati ya wewe nawe. Dui ni by accident yo gora ora kikiraga. Nitakugeria. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. We! Ona harita kinatha. Reneriwa, wairimo. Ndikigikigigio kire guku riu. Ba mo mohikanu. Mohika ba mohika. Hikario. Tapata kiengei. Aya, yani uroko. We ndagitari ukathondeke ni ndu icio yo jigiirio. Kabairo. Wira wene wa ndwi online akira re goko online no uri urajira mbeini haha aca ti mundu mama rehe boho haha tatu aco kujita nyukwa nie ndire nyukwa wene guka wokire guku gwakwa nwaigua ndungire ya ndandikane nehe wira waku ni gutinda ukigaria uro ta mutura wa ihe wende ngina guku kawangware reke ngikuire no thikiririe wega muno guku gwako ni ndienda mundu oka gwithamba akihaka maguta magukama na nyanya mone ndo ici wekagira guku ngingo riu niki giki muthaba ake gwako muhono kuwe kanitha ni ruta wira guku tathikiriria ngwire ni mwana wakwa ndari ma haria hui ta mundu athi kuyeta muici ni undu akumuhe stress naigua ino ninja ndungi hanta asa wajira sasa ki ni asa ciana kurajira jindo nyambe ndikirie wira nigetha kagua thiga kawira tukuria niki waga guku wageta kurutira wira kwa nyukwa niki aca riu no useless ndakwiro uthi urute nguo uhure urute ile cia kuhure ore cia murume guo drama ne ndenda ihure mai uthambie nyumba wale ore wa murume guo wale ore wakwa tu hamwe akiri mundu roka kuruta wira ibe nawe we ni moko tari he mundu nda kuruta wira no murihaga kana ithuĩ na mwana wakwa nituteithanagia nake tareke nguri kiuria kimwe urenda mbeca cigana ume gwakwa airimo nitirenda mbeca we ndaiguire kwanja kuu kwanyu kwi maundu maingi muno na ndira kuigua wega njira tu nguhakia nini ngukuhaka utigana mwana wakwa ndikwenda mbia ciaku kumuka guku nyama turia atari kuhitukira niwe gutinda ugitia nyamwanga cia ndwi kithiki ici ni mbete mundu na mundu ume ukahika guku wakwa watetero migana kaini tu waka ulikuwa umetumwa na mume wangapi Siki uga wewe ndiwe yeye ndio wangu wa kwanza yeye ndio wangu wa kwanza na mimi ni wangu wa kwanza mamu wanyu ikite nero migana na tukahithe nigetha ikare guku gwakwa mamu wanyu ikite nero migana tondu ni njiguite kamuhu ahi ugaigua kamuhu kwa nyuguo ihi mamu wanyu aigite micii iyo aca no umwe koguo wewe utigitie micii ingi iyo ukimute na iri aca guku gwakwa ndirakwiro na ni gukwethera ngiri ino ndikwenda mbia ciaku ngwethera ngiri aca ni ndikwenda mbia ciaku ni ndenda guikara guku na muthuri uria nyendete na muthuri unyendete no mundu mwaku wa mbere na tukaitha kairitu ni ndondo reke tukira rimwe ke twari horo hapa yo ni ndagera irio hau rau ni ngiuga gikie guku gwakwa ri ni ndari na rume tatano ta ingira tukairitu ugo gwa njira horo ma ndira kuheria ni wakwa mbere uyu yes ndimodete na ngoro yakwa yothe utajira atiriri kwaria ma nigetha riu menye ka we wira-ini ria njega piu kwanyu ni guciragwo mahatha kwanyu ni guciragwo mahatha aca gutuguta kwanyu guticiragwo mahatha na mamu wanyu niki atira akiurura micii yothe agathie guku akahika guku ndakwira atire ndienda wana nie ni ndenda uthie ndenda uthie nie ndirenda ndigukwenda guku ndigwo nie na ria muri wakwa ngikira kinjira o no mutumia wako ni ngo yako ndaiguire atuika macani thiĩ murango uria umagarie pogoro na tukaingira nyumba iria koguo uhuana taigathi moyo uhuana iburi vuya shamami tia kuje nimaga kukuhura mawe kukuhura tari ndacindira haha nitakupiga vibaya niko kunyorosa ngukimwira ate ngukimwira owire na ni mwana wakwa iyo ni thakame yakwa na ni thakame yakwa
Na kino muthuri wakwa. Ngo sakithia ngui no kone heju. Umagara. Ira nyobro kaigire. Ni unogetie. Ira nyobro kaigire ringire. Mami please. Gore na guite ora guite. Wada guite. Chui. Umagara. Wendera kana ngoera gupolisia mahiga. Enda kabisa. Loko igira nyombe yo. Ngome ya gutina mwana wako. Enda kabisa. Ni waigua we. Athie kunete hau ta irigo ria muraru. Enda thiora nyoka enda kuikata guku. Ni ciariana kumatari moka ginya kuona kuria wahikire we. Enda kabisa. Kana kunora nora. Ni tu atika hata ginya nja. Mani ma wakati kahe mai gatinde huwa kigarira kuigarira. Akuru egata. Babe. Baby girl. Neke na weke. Haya mami. Haya. Kayo ya waja. Kimwana. Mwako misete mami gai. Leo koroda. Karibu. Yes. Asante sana ndiko dai kinya. Okay. Kadra hore wa limothimu aigete ko. Awe na kamukate na sukari. Na maguta cianyu. Atiriri kota ne kati. Tikada. Wana nyakini ne tarai kai 10. Babe. Wairimo. Kaye kwa wenda koda na dani ne tarai kai 10 kuma. Tika ne kana dio gozi ni mwire tu cio mani ndigwa. Athiru kana thioko. Aga ni na ndakwirite utumwire tu wako iki haha. Ate nyina ate ukai. Ndirite kurerwo nguo. Ni nyina mwita. Athimu. Ugo cio ukina thina kweli. Ucio na mutumia wana kuriu. Ni ndio na ngucia kuriu haha. Tajira. Ai mami ara kurira nguo ati ati ukimukuru shuwa. Nyina niwe mukuru. Nyina niwe mukuru turi ari. Ehirora tu. No mukuru ni. Na niki ndira kimuri thimu na ndirajo thimu yake iyo. Yo turika. Ikia mundu ungi. Kwenda wikana na mundu aratinda huko akiura. Oya taka ni nyina wa mwita kwa nyina. Mungu itu ndoje ni nyina wa mwita. Niguda kwa ati. Oya ati aza ni kujira na thimu. Na ruto ne jana. We ana kwa thimu ni kinya tarajo. Thimu yake kijani ya hora. Au kai mwari nake. Ona mwire tu na ta kwa na maundu make na arume yake hihi na ku. Ati arume. Oya aikia oya no ndumuonaga. Oya ari na arume igana yoka guku. Mam ni oy mwito cio enada. Dadwe. Ya mweri omwe. Na nwe ahota guciara. Nitene. Mweri ucio. Mweri ucio. No menye ngwire mame. Niguo nduga ngwire ma. Tutirari tukwe twari tukuigirita secret then twa surprise muthenya omwe. Dane ha. Ni dane ha. Itoko ni wagacia. Mama ngigota guciarita by the way. How do you feel? Tajiro tu ule ngigwa. How do you feel? Hairi. No kena muno go. Muno. Ite imagine atire. No ko gathie duka, no ko gathie duka. Garigi no ko mamu wake na issue. Then gasoka i. Tutige kate. No iure. Ni tarakiona na bie gwizo isi mundu arigia gai. Ari ya mweri omwe. Kona ne je gutahika. Kutia gatre mame. First trimester meri ya bereta tuli. Ni ko na issue. Wa bere semester. Trimester ni meri tatu ya bere. I think iko na gathina. Riu thina wake utiri rajiria. But as time goes on ni kwa no traho ya tu traho utikabe. Urakia okay. Ni ando makome different. Au mana ko kwenyina nda tu ka. Dio yana dio kana na hidu eri hiniria kutiria kwa. No do na riu eso wa mwana. Hiyo ni advantage. Okay, ni okay na mamna. Umenye riu wagire ukamugwa kirasu okiroko. Iwe kaite mwana waku. Mami. Ukenda kugeni no guthiaga atia. He mutumia mwana twako twaceraga nake. Na undu ucio no amakirie muno. Ciana ici cia riu ciraciara cie nini muno. Riu ri mwana ucio kunjita cucu. Uri uguka. Ure nake ikara agia mahuota nyina aciare tene. Mwana ucio handu agunjita cucu akajita ngui. Kunyarara. Kwanyita. Arogeria akurume mami. Ngai. Handu ha maitu gajita ngui. Rukuthia gatirire mami. Riu ithu mubango itu ni riri. Ona yo babe. Baby. Kuja, weteto auka mamito. Asa uka aitia nake, atia nake. Kami o mudindi weke. Kambe. Tikuje. Niba. Ni damwera. Ni damwera umukura. Okay, wait. Ni damwera umukura. Wait, kai what's wrong?
kari Gikuyu. Niki thina wiha. Oh. Ithi ndio wathi kura nguo irimu. Sima mwanyu wako uri athimu. No. Ni tukahorithania mwana wakwa. Reke ngikora kwa mwana wakwa mugima. Wakwa moru. Tonda ndanarua we goko. Mam, abekire hanini. Tukandindikane. Ni guciarite. Ni ajira nyino kia ajira daranyenda ta mutumia. Oh, ba. Mami ngatira mutumia Thikiriria, no mende nyuko ndukanyitore kirumi. Thikiriria. Okay. Muiretu uyo nguo cia cinyo beria, nguo ciaku. No nyingate mutumia na atige nguo. Ayu mad. Mami uranyigatira mutumia niki. Ndio ihuria mwana wakwa. Ndio ihuria mwana wakwa. I love you. Ini ni ajira na nikukena muno na nimukunjiara. Mami tabe ikare the hau godeke mwe. Na kiki. Makukura we urenda kuraga wiki hiwe. Ukura na kuruta muvuto mbere ya mukaguo. Ni sawa mami. Gutiri kindu atari ona ikara the hau ugo. Gutira. Ndio nwajagera gitio. Ndira kuria atiri. Umenikosea Tukinyetia hau mami. Mutikaro Ngoja. Ebu ngoja. Mami ndira kuria atiri. Hau niho tukinyetie nawe. Yani uranyigatira mutumia nikirira itari kuo. Rutajira atiriri. Ni wekire tugako uguo. Riria urenda gutwiro majani guku andu makire kurimira kahua magire kurimira mbembe niko rutaga wira ucio. Waruta wira utinda haria nyumba. Riu ri uguthikiriria mamu uyu muiretu rokire kana guthikiria mamu wanyu ra guciarira. Ni mami gori wewe tikite ndinobia mundu athi wira office niketha akwa kian pesa. Wenda kuhura. Yani ndoi kwi mawira mao na thiko ici. Online cia andu riu. Yani mami kai ukuru ni muru we. Mawe. Uranyigatira mutumia nike mami. Ukahurithania mwana wakwa. Mami. Ngoja babe. Mami ndirakuria atiri. Wewe urana kunyigatira mutumia niki? Ni ukahurithania. Urana tutore nawe ogwo tikaranga nawe ogwo. Okay. Ndure ndiaga waku. Utore uthambagiria nguo kitande mwana waku. Riu ona urenda kunjara riu ngihuria ku. Asa mami thikiriria. Thikiriria mami. Na tondu ni thiaga wira gutigira muiretu uyu. Niwe ndagutigire. Na tondu mamuona mabao ni makuire. Umenye we niwe muciari wake. Na umenye ungikamuitithia maithori. Ona no kamaita mami. Koguo ndakwira wimenyerere muno. Tamwira soke nyumba ni ndikwenda maundu maingi ni na ni wajonora wairu muno wajonora kwa mwana wakwa nie muigatite ni ndigaciarwo no boni again ni ndigaciarwo ringi goko ndikwenda ndaga mami thikiriria kufia kwa tupo mam skiza because tiga kwa ni ya murebo ya murebo cirari yake ru mami kwa jamaa wai ni mwajohera ndirakuria ati ni sawa twakuohera i no miari ya murebo cira ukwira ndaniki kijigira kenyo niki wai mu ngwari mwana cio akiri waku mami mami thikiriria mami no thikiriria tafadhali tathi nyumba tabe waini mu ke megateno kalira metha iguru thie na ku kalira metha iguru bebe nakuja wewe na yuri kweli mama hebu sikiza mama tafadhali mami thikiriria no thikiria tafadhali ya muno umenye muritu uyu no akinya handu atutigeni nawe we you are my blood ni sawa mami ndirarega mami you are my blood no ndirakenda at least tunango kona family yako. No uko tu wakati no unegenie mbere yako. Nuko unegenia mami. Niko ndirakwira mami ma. Niko ndirakwira ma. Ici ni ndeto cia muci. At least mami. Ni kwira mani kumwirete ati. No ngeke kugura sikarutaga. Mami, nini kekire ngiri 150 o mwezi. Gakoro no ugo. Nikio tari mutari mwale thina mwina ko guku. Ngiri 150 o mwezi. Niko gathukumaga na thimu iyo yako. Nikio ndakaguria thimu nene yo gathukumage. No kena ihuta mbe ujiri. Etagwo atiriri remote jobs. Karutaga wira. Karutagira kambuni ina ko thisi yaku nene. Akazirutira guku. Cia ici cia internet. Ni cia internet. Koguo ndugakathara mami kitu kena bia. Kena ihu. Ni kena rio. Murari na harakati ya we nawe. Ndui ni by accident yo gora ora kikiraga. Nitakugeria.